Asibingelele ngani zakwethu kuphi nakuphi la kufinyelela khona lo msakazeli womphakathi ezase-South Africa News TV. Ewe ngani zakwethu-ke lana-ke inyanga yeshumi ihambise abantu enkwalini. Igama-ke lesi ziba sangakhona lesi lapho iyobabhabhadisa khona. Siyabona-ke ngani zakwethu-ke abantu-ke bebephume ngobuningi babo beya enkwalini. Inkwali-ke lena kuthiwa-ke yindawo namanzi nje angapheli kuleya ndawo, noma singasalikhumbuli kahle umlando wayo ukuthi yavela kanjani, kodwa engazuthi indawo eyayimbiwe yinkontraki eminyakeni edlule yaqhuma amanzi. Okungangokuthi mhlawumbe akuzange kusakwazi ukuthi iqhubeke yenze something kuze kube namhlanje-ke lawo manzi ayaphuma. Inyanga yeshumi ingumtsinzi wokuzimilela endaweni yaseBergville. Iyona-ke ehambela lesiya siziba, ngoba impela kuthiwa-ke yindawo eyisiziba enkwalini. Iyokhulekela abantu-ke kunyaka ka-2026 kuwona lo nyaka, inyanga yeshumi ihambise abantu khona enkwalini. Mina-ke nawe ngani zakwethu bengathanda sihlangane kwividiyo elandelayo, kodwa-ke kwamanje sicela ushiye uvo lwakho laphaya kwi-comment section, uphinde usubscribe. Ukusubscribe cipha subscribe button kuzokwenza ukuthi uma sifaka noma iyiphi ividiyo elandelayo ukwazi ukuthi udaba esilifaka lufike kuqala kuwena. Ngani zakwethu, mina-ke nawe sihlangane kwividiyo elandelayo. Danke, bye. Subscribe to this channel.